dari Indramayu ya, Pak, ya. Apa tuyeng, apa titera, apa tiang, apa itu tuh, apa titau, apa dikuku, apa tuyeng, apa tuyeng, apa titera, apa tiang, apa itu tuh, apa titau, apa dikuku, apa tuyeng, apa tuyeng, Apa tuyeng. memang udah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati, seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Tulurku bilang, hatiku bilang, lebih baik ku Bos Amin, tinggalin kamu. Bos Amin, Bos Amin. Janji, janjimu, janji busuk, 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 busuknya. Janji, janjimu, janji palsu. Takkan aku percaya Bapak Kiki, akan semua janjimu. Bapak Uni, pengasahan. Janji, janji, janjimu, janji busuk, 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 busuknya. Janji, janjimu, janji palsu. Takkan aku percaya akan semua janjimu. Enak juga di lagu. Dapat kau janji, Well, janjimu busuk. well, Tulurku pulang, well, hatimu bilang, well, dasar kau janji, well, janjimu busuk. wow. Lebih baik ku tinggalin kamu. Janji, janji, janjimu, janji busuk, 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 busuknya. Janji, janjimu, janji palsu. Takkan aku percaya akan semua janjimu. Bos Anwar, ayo. Janji, janjimu, janji busuk, 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 busuknya. Janji, janjimu, janji palsu. Takkan aku percaya akan semua janjimu. Mama Ardi, Indramayu. Sampai kapan kau dengan aku Mama Ardi, jalani asmara, Ardi. menunggu pertemuan tiba. Nabi Sandong. Selalu Ibu ku coba bertanya, Ibu Nagu Jono, Ibu Ben. namun sebenarnya berat rindu yang ku rasakan sayang. Bapak Ardi, Bapak Ardi. Seseorang di sini Bapak Ardi. menyendiri dan kesugihan, hanya bulan menemani Iya, sepinya hati. Meski jauhnya jarak, cinta ini tak seperti biasanya.
Bikis, Bapak Sersan Priyogo, Mama Bikis, para pemangku hajah Katura. Yang punya gerong, mangga Kaparayun. Gerong deui, gerong deui, gerong deui, hidung deui, hidung deui, hidung deui, gerong deui, hidung deui, dapuku aya di gerong, lain lain, lain lain daun awi, lancar di paweran lain-lain baca diri baca dengan di paweran itu sangat tuntut bukti digantelan sapu tangan itu sangat rencang serangan. Lanjut Ayu Putang. Ayo masuk kembali. Iya nih. Ayo datang Joni. Ya dan nih dengan ada sabun mandi ya Pak. Berani Piro. Iya, nyambung aja nih, terus. Bapak Susan, ada Soekarno. Ayun bandingan lila beri-beri, ayun pentang lila beri-yuda, Siaima kudu di ayun pasar sama di Soekarno, si Agus mah ayun-ayunan, Rep Sarima masih berumah. Ayun bandingan lila beri-beri apa na uni, ayun pentang lila beri-yuda apa na uni, si Pangna ayun-ayunan apa na uni boga saha hoyong di ayun, Rep Sarima masih berumah apa na uni boga saha deui